Nestor tumwesije kansara w'egombora ya Kyangwari omukansala ya district ya Kikuve yaletwa mwisho gomuramuzi w'idari kubanza omukoti ya Hoima Esther asimwe nuko kushoborera emishango ebiri. Emishango ejja kagikora Minisita omwezi w'ebyemirimu hamwe n'enjenda Fred Byamukama byari mu district ya Kikuve ari kushomesa abantu ankora ya parish development mode. Pensomento amu akusaba kwabo kwa Hoima aliwe kunabina mwezi wa msanju mwaka huu. Tumesaba kutwala mkono kukatire cyo bolija kwenda mu kotibwe abikirizo kusaba kwabo kubana angwa. Tumwesije kurabira mu mutonganirizi we Raymond Kasaija yayihakana emishango egi nuko kushaba ngu ahebwe obwema ekyo muhababe wa government Julius Ochen yahakanisa. Ativa mugalireyo ali rumand biro akugaruka biro 14 baja kutoha ruling and nyendi positive tomulamuzi amanyire cyokora. Julius Ochen omuhababe wa government yamanisa omuramuzi ngu tumwesije bwabirahereze kwemererwa amushango go kuteera kansara mutahiwe Zuriya Nyakahara mbwenu bagaruka bamwemerera